Beritakan berita si meriah, ulanai perdeka-dekan. Ku sebelang-belang donienda, seku keri na bangsa-bangsa. Yesus kapsi mada persuruhan, mari dage si beritakanlah kata nini bata, kesasi batia kapsi peturasa. Tidakkan arah kata res berbahanan, jadi kesaksin manjelma si anterem. Sisuan kan berita keriahan, ibas gelu ni perpulungan. Ersada ibas sadara rasen, kerina si keleng-kelengan. Basi mahulila si toganan, radu rasi sampat-sampatan. Si beritakanlah kata nini bata, kesasi batia kapsi perdurasa. Tidakkan arah kata ras berbahadan, jadi kesaksin manjelma si anterem. Jua-jua man bantak rina, ope dengar kita degahkan kata di bata, mari ras kita tutup. Ngatakan bujur kami kuada pendusi badia Tuhan, ibas pemasu-masundu kegeluhan kami sehpak saenda. Kenduari ate kami guna degahkan katandu, Tuhan si masu-masu kami, segelah na katandu tangka si iertikan kami. Lala bujur bapar toto kami ku kami bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Majua-jua kegalangan ni Tuhan, kata di bata si sahman banta ibas wari si senda enda, ibu arpalaskan Lukas bindu 6 ayat 10 bagian danina kata di bata. Ipernahan Yesus kerina jelma silit iseklewetna, jenarinina mankala si mate serapentan na sembelah, pepin tertandu, maka ipepinterna tanna, janah mintar malam. Sejenda pengogenta. Harapan kami menjua-jua kita kerina, ijapapi kita ringan, salom. Wari enda isapa kita karena kata di bata, turi-turin karena Yesus di rumah pertoton tupung ia ngajar, makali ije skala si mate sarapentan nasi kemuhan, enggo kesip arkiteken enggo sakit. Maka pak sasi sebagai rupa kamepe, maka kalak parisi arsura-suran darami kesalahan ibas pelayanan si ilakokan Yesus. Sebab pak sase wari sabat, wari singgo yaturkan agama Yahudi uga arusna ia ngadi ibas dahin-dahinna. Tapi ibas waris ye atena nenteri dahin Yesus. Apakah Yesus melakukan sesuatu hal juga ibas waris sabat? Ita Yesus ukur kala endandai maka ipernahanna sekelewatna jenari nina man kala si mate serapentan nasi kemuhan endandai reh nina pepintar tandu nina maka ipepintar na tanna maka mintar ia malam kekelangan ni Tuhan kata di bata enda babai kita waresi sendah enda maka ibas kegeluhan tak harus kalau kita te maka
firman Tuhan kata di bata adalah sesuatu yang mutlak. Adi Yesus engkau berkata, maka kita harus mengikut mabagi. Bagi kala si mate serapan tanai dandai, pepintar tandunina, i pepintarna. Maka mintar ia malam. Kekelengan ni Tuhan pelayanan Yesus pak sasi si mahuli laka kepengen nate kala si deban. Kala parisi ngidah sama kasegat kelatena perbahanan Yesus magati kel ibas kegeluhan tape bagai. Si pemenangkap kami Yesus enda amin petah na ukur kala ilat manbana tapi lah ngambati ia rebahan kekelengan nang dangi sekelewet na. Si pedua kan akap kami maka ibas kita isuruh Yesus harus kangen dan silakokan bali bagi kala si mate serapan tanai dan dai. Si petelukan akap kami lit kangen dan si nenter-nenteri dahin terus pelayanan ta kegeluhan ta tapi ulah kele rebahan ca terhambat karena kekelengan taman kala si deban. Si pempat kenakap kami amin gian tahlit gia kita jadi kala si parisi pak asa enda nenter-nenteri kala ang cadahinta. Akak kami harus ingat maka ibabo si kekelengan ngeda si utamana. Bali bagi si katakan Yesus maka wari sabat memang wari ngadi. Tapi wari kangepe harus na kita nahkan kekelengan ta man senina turang ta. Di bata si masuk-masuk kata enda mari ras kita artoto. Di bata Bapa kami seringan di surga menala bujur Tuhan ibas katandu singgo ibagikan kami pengasup do kami ibas kami makikan caibas kegeluhan kami. Menala bujur Bapa toto kami kukam ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Salam ras menjua-jua man banta kerina.